ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Busa barok, tindog, magmanaubon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magada na agdiha kanimo og kanako samtang ikaw og ako maga Panimbaya sa Kabuntagon World.
Mula sa mapagpalang Ama, lupang puno ng likas na yaman ang biyaya. Sangkatauhan nito'y puno ng galak at sigla, pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Kakaibang alas laban sa mga balakid at tanikala. Tanikalang di inaalintana ng mga bayaning ang dugo ay inalay sa bansa. Ilang dekada na ba ang nakalipas, ang mga balakid sa kuna at kontrobersiya ay may kagalakang napagtagumpayan dahil ikaw, ako, tayo ay may pananalig. Sa Diyos, kailanmay di tayo pinabayaan. Sa Kanyang pangako, tayo'y magiting na lumalaban. At umaasa sa kanyang muling pagbalik, ikaw, ako, tayong lahat ay maging malayang lubos laban sa lahat na tanikala ng buhay. At habang tayo ay nasasabik sa kanyang muling pagbabalik, higpitan natin ang pagkapit, mga kapatid. Patuloy tayong manalig, patuloy tayong magsilbi dahil tayo ay Pilipino. Tayo ay makabayan, tayo ay makakalikasan, at tayo ay makabansa. Shall we pray? Amahan na mo nga langit nun, ikaw mao ang Diyos nga mong dalangpanan, Diyos nga tagyas sa tagsa na mo ka mga kinabuhi. Ang tanan nga pagpasidungog amo igahatag ngadto kanimo, kay ikaw mao man ang among magbubuhat. Amo ikaw gusto pasalamatan sa kapasaylohan sa sala nga among nahimo sa makadaghan. Nakasala kami kanimo apan salamat Ginoo nga tungod sa imong dako nga gugma alang sa matag usa kanamo. Kami nga magaduol ngadto kanimo, imo gipasaylo ang amo nga mga kapakyasan. Gusto usab namo pasalamatan ikaw sa daghan nga mga panalangin nga among nadawat gikan kanimo. Ginoo, dili mayhap ang maong mga panalangin labaw sa katanan sa kinabuhi nga imong gihatag alang sa matag usa kanamo mo hinungdan nga bisan pa hantod karon. Aniya kami nagamalipayon nga nagalagad kanimo o nagapadayon sa among paghulat sa imong gisaad nga ikaw magabalik sa makaduwa aron Ginoo imong luwason ang imong makatawan. Nini nga Takna Ginoo nagahimo kami sa pagsuolog sa ika-120 ka makatuigan sukad na angkon namo ang kagawasan dinhi sa among nasod nga Pilipinas. Amo gusto pasalamatan ang makatawhan nga nagbuhis sa ilang kinabuhi. Ang ilang mga pagsakripisyo nga naangkon sa tanang mga Pilipino dinhi sa amo nga nasod Pilipinas. Atol nini nga celebration, kami usab nag-aampo kanimo nga ikaw magpadayon sa pagpanalangin labi na sa among pinangga nga presidente sa Pilipinas, si Presidente Rodrigo Duterte. Daghang mga challenges ngiyang giatubang dinhi sa among nasod. Kami nagahangyo Ginoong ikaw sa kanunay magpadayon sa pagpanalangin kaniya. Ihatag kaniya kay gong kahibalo sa iyang pagpangulo. Labaw sa ngatahan Ginoo, ihatag kaniya ang panalangin sa mayong panglawas, kauban sa makatawhan nga nagabuhat, uban kaniya ang ihang mga miyembro sa kabinete, ang mga senador, ang mga congressmen, ang tanan nga mga katawhan nga pangulo sa among mga lungsod o probinsya. Ginoo, ikanusayod sa ilang mga challenges. Kami nagahangyo nga sa kanuna ikaw magatabang sa matag usa kanamo. Labaw sa ngatahan Ginoo, tabangan mo ang matag usa kanamo samta kami nagapadayon Ginoo sa pagbuhat, sa pag-andam sa kalibutan, sa kaduol na sa imong pagbalik, tabangan mo lamang ang matag usa kanamo. Ginoo, salamat sa imong gugma alang sa matag usa. Salamat sa imong gisaad. Sa imong iglesia, ikaw magagamit nini alang sa pag-andam sa kalibutan. Salamat sa imong kaluoy, salamat sa grasya, salamat gid sa panalangin mo giandam sa matag usa kanamo. Kaya ang tanan amo ginasalig o lumang badawat ang panalangin nga imong giandam alang sa matag usa kanamo. Pinaagi lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoo maluluwas. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang mahiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa bibig mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit ng bughat, may dilagang pula at awit
sa paglayong minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at aral niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may mag-aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Anatang makabayan, Iniibig ko ang Pilipinas. aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukop ko pa ko at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas. Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamayang makabayan. Naglilingkod. Nag-aaral. At nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay. Pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas. Maayong buntag mga kapaglaw. Yes! Makapunuhan na itong episode karong Kabuntagon because we are about to celebrate our Independence Day as Filipino Kalayaan. people. Kalayaan. Salitang Kalayaan. ugat tayo ngayon. Tagalog tayo. Tagalog tayo. And welcome Sir Jans Kaubanato and Yes, Pastor Fitz. Onde. Una na pa kayo utang na Thank you, Fitz. thank you. Wala si Fitz karon. Wala And- si Pitch, ang pinakagwapo na So, itong host. kwanta ron, nakabarong ta. Pilipinong Pilipino. Oh, sariling atin. Tagalog, sakto na, no? Tagalog. Sariling atin ang suot natin ngayon, ang damit natin. Yes, karong June 12 muna to ang Independence Day, our National Independence Day. It marks our freedom from oppression, slavery from our colonizer, the Spaniards or the Spanish. Muna siya nga ang significance aning atong Independence Day. Yes, no? And kung dili lang tungod sa mga tao before, dili nato ni ma-experience karon ang freedom nga anaa sa ato ang nasod. So dapat pud nato hinumduman sila og pasalamatan kato atong mga heroes before. Yes, and mga kapaglaom aduna tay mga storya sa mga kalisod og mga storya mga kapaglaom mga sugilanon nga nakahatag ka nato og kaligon og nakapatandog sa atong mga kasing-kasing. Ingon man kani nga mga sugilanon mga kapaglaom, kani nagahatag ka nato kasiguraduhan nga ang Ginoo kanunay anaa nagagiya ka nato og dili gyud ta niya biyaan, no? Og siya magahimo og mga milagro aron lang magawas ta sa kalisod. Yes, speaking of freedom, no, may sugilanon kita sa Biblia nga makita nato ang journey or ang adventure sa mga katawhan ngadto sa kagawasnan. Yes, and mga kapaglaom, ang Israelhanon dunay usa ka pangulo sa diha nga gigukod sila sa usa ka gingharian ug nagpanaw ni sila kinsa ni ang usa ka pangulo, walay lain kundi si Moises. Ato kinintan-aon mga kapaglaom. Hear ye all! This decree is set by the Pharaoh. Every daughter who is born to the women of Israel shall live. But any woman of Israel who gives birth to a son shall watch him be cast into the river to drown. My family was in the darkest moment, when they could not anymore hide me from the soldiers of Pharaoh. Then my mother thought of a better plan. In the dark hours before the dawn, she had made a basket and placed me there, letting me float, yet praying earnestly for our God to watch over me. It was cool in the reeds. Miriam, my sister, knew that she must not lose sight of me. And then the Pharaoh's daughter, hearing me cry, found and rescued me. I was named Moses, meaning drawn from the water. Her desire for a son fulfilled. She made certain that he had the best of everything, including education. I was brought up in the splendor of the Egyptian court as the Pharaoh's daughter, adopted son. I was saved for a purpose. I grew up, taught and trained in Pharaoh's court, living a life as an Egyptian prince. On my 20s to my 40s, I was mighty in words and in deeds,
Despite all of this, I never forgot I was a Hebrew. And one day, I lost my temper and killed an Egyptian who had beaten a Hebrew slave to death. Fearing the Pharaoh's punishment, I fled into the desert of Midian, becoming a shepherd for Jethro, a Midianite priest whose daughter Zipporah I later married. While tending the flocks on Horeb Mountain in the wilderness, I saw a bush burning yet not turning to ash. I heard a voice from within the bush telling me that he had been chosen to serve as one to lead the children of Israel out of Egypt. He was also told to declare the unity of God to his people. The tremendous responsibility of my task, my shyness, and my own feeling of unworthiness brought forth hesitancy and lack of confidence. Yet God armed me with everything I need. I returned to Egypt and persuaded the Hebrews to organize for a quick trip from their Egyptian slave drivers. With Aaron, I informed the Pharaoh that the God of the Hebrews demanded that Pharaoh should free God's people. When Israel was in Egypt land, letting my people go, oppressed so hard they could not stand. Let my people go, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. So Moses went to Egypt land, letting my people go. He made old Pharaoh understand, letting my people go. Yes, the Lord said, go down Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. Thus spoke the Lord, bold Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. God the Lord said, go down Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. Tell old Pharaoh to let my people go. The Pharaoh refused to obey, bringing upon himself and his people 9 terrible plagues that I produced upon Egypt by using the miraculous staff that I received from God as a sign of his authority. The Egyptians suffered under the plagues of water turned into blood, frogs, gnats, flies, disease to their cattle, boils, hail, locust, and darkness. Each plague was severe to the Egyptians, but left the Israelites untouched. The 10th plague is now the Hebrew story of Passover. God sent the angel of death to kill the firstborn sons
of the Egyptians, a proof of his immense strength and power. The Israelites protected their households with putting lamb's blood on their doorway so that the angel of death would know to pass over their homes. This last plague broke Pharaoh's resistance and moved him to grant the Hebrews permission to leave immediately. My people knew we must leave quickly. We have not yet crossed the Red Sea, but Pharaoh's army has been chasing us. We would have been trapped until a miracle happened. God told me to lift my rod and the waters parted to make a dry path. We were able to escape safely, and when we reached the other shore, I lifted my rod again, and lo and behold, the waters of the sea closed on Pharaoh's army, who were chasing us. God has delivered Hebrews, my people, His people, out of slavery. He can do wonders and miracles more than we expected. Trusting to His promises will lead us to the absolute freedom that we are hoping for. Baby Moses was born in Egypt. His mama hid him inside the basket. His sister Miriam followed him down the Nile. Watch out for him the whole long while. I can help you to raise this boy, she told the princess you can employ. My mom, the nurse, said princess agreed. Siblings stayed a family. My brother, you know, wherever you go, I'll be there for you. Little baby, don't cry, your sister is close by. I'll be there for you. God said to Moses, speak for your tribe. Stand up to Pharaoh as I described. Moses replied, my tongue is too tied. Words seem like stones so big and wide. God snapped at Moses, Aaron, your brother, can lift the stones up, speak like no other. Speak up as brothers, together find your voice. Brothers, make some noise. My brother, you know, wherever you go, I'll be there for you. When your tongue is tied, I'm right by your side. I'll be there for you. Moses and Aaron are vocal brothers, And Sister Miriam, they led the others through the Red Sea, a growing family, on the path to being free. Moses sang in celebration, So did Miriam, she led the women. in joy and freedom she led the timbrel, on the path to being free. My sister, you know, wherever you go, I'll be there for you. we crossed the Red Sea, now it's your turn to lead. I'll be there for you. Hearts full of envy to one another, they turned to gossip about their brother. God was enraged, Miriam's skin turned strange. Aaron knew things had to change. We're foolish sinners, said humble Aaron. He beseeched Moses to help repair them. Hear her, please God, Moses said in adieu. The wounds began to heal. My sister, you know, wherever you go, I'll be there for you. No words can undo my feelings for you. I'll be there for you.
Amen. Ang freedom, mga kapaglaom, no? Ang kagawasan. Do you know it's not free? Yes. It's freedom, but it's not free. Naiawit na mga kapaglaom na freedom's never free. Never. Never free. It cost Yeah, the lives of lives. people who are ahead of us. Soldiers, people, leaders, martyrs. Ang daming dugo ang naula mas Tagalog. Actually, Nakalas. Actually, luha ang even nakalas. the Israelites themselves, sa wala pa sila nakagawas. At ang masugilanon imong gi-portray gaw nga ikaw kuno ay si Moses nga tigulang na. Oh, tigulang. Nindot kayo ang kana nga sugilanon sa Biblia, dagkan kag makita ng mga kinabuhi nga nakalas even before nakagawas sila. Tinod. Even before katulad ipang gisubrahan ang ilang pagkulata sa mga Ehiptohanon, daghang wala kagawas ato actually. And hangtod nakagawas na lang sila, hangtod nga nagsuroy-suroy sila sa 40 years. 40 years. I think the entire generation that came out of Egypt, di ba? Wala nakasulod sa Canaan Yes. and enjoyed freedom. Kato mga anak nila because of their murmuring as well. So freedom's never free. Daghang dugo, daghang kinabuhi ang naula. Maski man ato i-relate sa ato ang nasod, di ba? Before na free ang atong nasod, pila ka mga kinabuhi ang nasakripisyo. And speaking of freedom, when you look at this, the flag, no, mga kapaglaom, it's a symbol of freedom, it's a symbol of victory. Gaw, what can you say about this? Kanang flag nga isa ka na ganina. Yes. Dili na siya nga flag lang. No? That's just an ordinary just looking at the flag itself, it gives you, murag kanang ginang encouragement. Proud ka ba? Gives you pride. Nga fire up ka nga kabalo ka nga pila sa atong mga ninuno, no? Atong mga ninuno sa unang nagula silang dugo. Yes. To give us the freedom as what my handsome cousin said here. And Pastor, freedom is never. Yes. And ikaw, daaman juga sa gawas pag makita ka flag sa Pilipinas. Unsa man imong bation? Proud kay ko. Wow. Bisan ganig walay flag mga higala no sa laing lugar. Makabati lang ta og bisag Tagalog or Bisaya nasa TV kaning Panimbaya sa Kabuntagon proud I feel proud nga I'm a Filipino. Yes, bisag kinsa naman siguro nga nationality no basta makita nila ilang national flag or atong national flag really proud ta makita ta nga we are Filipino, we are this nation bahalag daghanag naagian ato ang kuano nasod pero we stand firm as Filipinas. So speaking of mga kapaglaw, speaking of the flag, our own flag, the symbol of freedom, symbol of victory, ato ning tanawon nga video. Hi, friends. You know, the modern flags that we see flying from the top of Capitol buildings or out in front of patriotic homes really stem back from the times of battles being fought between warring nations. These beautifully designed and intricately colored banners were flown high above the battlefield, so the warring forces were able to identify amid the chaos and the smoke and the fog of war where their forces were rallied and where they were fighting the battle. And if you could capture your enemy's flag, it was considered the highest honor. Wonder if that's where we got the game, Capture the Flag. With the changes in war, now these flags also represent a little more of a demarcation and identification of different nationalities. Today, the flags that represent the different nations of the world are very colorful and diverse, and all of the colors and the shapes have a specific meaning. They're easy to distinguish and recognize from one another. But perhaps one of the most interesting flags in the world is the flag of the Philippines. This is unique because it is flown differently in times of peace than it is in times of war. During times of peace, the Filipino flag that's composed of red, white, blue, and yellow is flown with the blue side up. But in times of war, they flip it around and the red side is up because there they're willing to make sacrifices of their blood to defend the freedom of the country. In the same way that an embassy that is situated in a foreign country flies their flag while still surrounded by another nation, Christians are supposed to have the flag of God's love flying in this fallen world. You can read in the book Song of Solomon, chapter 2, verse 4, His banner over me is love. Love is the flag that identifies Christians as a unique kingdom even here in the world. So friend, the big question is, how are you flying your flag? Daghang salamat, amazing facts, no? So kato siya generic to siya nga sana kanang representation or description of a flag. So kanang isa ka flag
isa ra na siya kabok, but it represents the entirety of a group. No? So, it represents Whole the whole. nation. Yes. And kanang kada flag, dili lang na kay basta-basta lang diya nga gi-drawing ang sun, gi-drawing ang stars, May meaning, jud unsa nga ana. mga color. So, naana siya yung mga special kaayo nga mga meaning, di ba, Kuya Jans? Oo. Stars lang daan, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao. Yes, kanatong stars. So, paski ang color, di ba, Ate Bing, na siya yung representation. Red, I think, akong nabasa diri, red symbolize patriotism and valor. Wow. Yeah, Blue so, is peace, I think, peace. And then kato din ato ang stars nga Luzon, Visayas, Mindanao. maski ang kanang white nga color kay Jess, ana siya meaning, no? So mga kapaglaom, karon atong isunod ang Harana sa Kabuntagon. Awit nga How Great Thou Art, igadalit ka nato by the duet Victor and Jose. My God, when I know someone down, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
how great thou art, how great thou art. Salamat Victor and Jose. Mga kapaglaom, no, magtagalog tayo ngayon, Bing. Yes. Kasi makaintindi sila ng Tagalog. Yes, for the information, everybody, Victor and Chombe or Jose, Chombe and Victor, right? Nakaduaw na sila nato diri, Yes. Wing. Second time na nila diri, and we are glad that they are back. Yes. Back to back. And yes, and we would like to congratulate both of you kasi kagagraduate lang nila. Yes, congratulations. Victor graduated as from Bachelor of Science in Nursing, right? Yes. And we have Chombe IT. IT. Information Technology. So congratulations to both of you. And doon na sila yung album, Bing. So, ito ang album nyo. Pwede i-promote nyo yung album. Yes. Tagalog, Pwede nyo Tagalog. magsalita ng Tagalog. Tagalog or yung what? pag-promote ng album. Sige. Good morning, everyone, and we're glad to be back here. Yeah, it won't be easy to promote it in Tagalog. I believe they will understand. Okay, The Holy okay. Spirit is going to translate it. But anyway, we have our volume 2, which is entitled as God Can. And it is composed by 12 songs, and we have different artists that joined us in this album. So it was released last month, and it's already available. So for those who might be interested in avail it, they can just message us in Facebook, Victor and Jose, in our page, so that they can have the contact to us for them to be able to get it. I'm curious lang ako, bakit yung title ng album nyo is God Can? God Can is an original composition. I wrote the song. Oh, I see. There was a time that during our school years, we were very down. And the Holy Spirit just inspired me to write a song, and it was the song God Can. It's so meaningful to us, and reason why we entitled the album God Can. And we believe that nothing is impossible with God. Yes, So true, it can't do everything. So reason why we have this song. Yeah. Yes, I agree you na Wing. Nothing is impossible Yes. with God. God can do everything. Yes, and mamayang hapon, pupunta sila sa Cagayan de Oro Yes, Central we have a Church. concert. 3 p.m. doon na sila yung concert nga pagayamon Sige. dito. Would you like to invite everyone later? Yes, we would like to invite everyone to please come and join us giving praises to our God through our ministry. So you come there in Central Church today, 3 p.m. We Yes. wait for you. Wow. And Bing, unya, magtagalog na sila. Unya sa dito sa Central. So, ato mo mga kapaglaom, alas 3 sa hapon, unya, sa Cagayan de Oro Central Yes. Church. Once again, thank you, Chombe and Thank you and Victor. congratulations. Sa laing bahin mga kapaglaom, adto na sadta sa maayong panglawas kandok layla kung unsa na pud ang iyang ihatag nga tambag nato. Ato kining tanawon. Mayong adlaw mga kapaglaom, dati dinhi sa Sitio Handuman, Mount Nebo, Valencia, Bukidnon. Ug kauban nato sa ato ang medical mission mao ang Althea 2008 School of Nursing, Mountain View College. Of course, ang atong kauban karon mao ang mga lumulupyo dinhing dapita o kaning mga grupo adunay sila problema sa ilahang pressure sa dugo. Kinsa man sa inyo dinhi ang taas og BP? Oy, kandidato. Okay. Ano ni siya mga kapaglaom, mga higala, no? Dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, taas na kaayo ang daghan na kayo ang mga tawo nga adunay high blood, no, or hypertension nga tawagon. Abi ninyo adunay mga pamaagi. Simple nga mga pamaagi
Unsaon nato pagpaubos sa ato nga blood pressure pinaagi sa diet. Number 1, atong himuon nga ang atoang mga pagkaon atoa gyud ng mga natural. Katong mga natural nga mga pagkaon sa kamote, sayote ug usa pang mga tanom nga naa sa atong palibot kay mauna siya ang maayo sa atoang panglawas. So choose whole and processed foods and eat plenty of vegetables and fruits. Kaduha, check food labels before you buy to help you choose less salty options. Ang ikatatlo, take salt and salty sauces off the table so younger family members won't develop the habit of adding salt. Number 4, use herbs, spices, garlic, and citrus in place of salt to add flavor to your food during cooking and at the table. And number 5, cut back on processed meats, smoked foods, and salty takeaways. Apan, mga kapaglaom, dinhi sa atong dapit o even sa atong kusina, adunay ginatawag nga healing plants. No, nga mao ang ahos or garlic. Abi ninyo, ing-ani lang ni siya kagagmay pero makatabang ni siya sa pagpaubos sa ato nga blood pressure. Matud pa sa Department of Health, isa sa mga tanom nga ubos sa ato ang blood pressure mao ang ahos. Ug matud pa pud sa mga pagtuon, no? Nga kung mukaon ta og ahos matag adlaw, especially katong adunay mga taas og pressure, makatabang sa pagpaubos sa ato nga blood pressure. Unsaon nato pag-prepare? Pwede nato ni siya himuong powder, no? Atong ibula then himuon nato siya nga powder. No, pwede pud nato ni siya kaunon nga fresh. No? So atong himuna ni inyuha siya nga panitan, dayon inyuhang putlon ang mga gilid anha, dayon sa isa ka adlaw makahurot mo og at least 2 ka gramo. No, 2 ka gramo. So ing-ani kadaghan 2 na ka gramo. No? So sa isa ka adlaw, no, pwede po 3 ka beses sa isa ka adlaw. Pero ang pinakadaghan lang yun is 2 grams. No, 2 grams lang. Ha? So, muna siya ang mga healing properties sa garlic. Okay. This is Miss Laila reminding you, a merry heart doeth good like a medicine. Be healthy is a wise choice. Malipayon kita mga kapaglaom, bisan ang atong nasod anunay dagko nga mga kontrobersya sa kinabuhi o sa mga nahitabo sa atong nasod. Apan kita magapabilin nga malig-on sa atong nasod. Yes, Elder Raming, no? Ang atong kagawasan, ang atong freedom nga nakakaroon. Yes. Let's talk about our mga kasundaluhan. Nga sila ang nagpanalipod, ang naghatag og safety sa atong nasod. Yes. Unsa man kini ato kini pagalantaon. They march on, follow commands. They were trained to become tough. My training with the Scout Rangers sa Bulacan because kanang sa amo as officers required siya to train and to undergo Scout Ranger orientation course for 45 rigid days of training. Kalbo gani with that time. And then halos walay tulog. They serve day and night, bearing all the physical and mental hardships. Unlike other professionals in the country, their daily duty includes terror of mud, slime, and diseases, and the constant threat of losing their lives. They have a good night rest or sleep because they know that we are here awake for them. With courage and character, the Filipino soldiers continue to put themselves on the line to defend our freedom and peace. Before I entered the military, I am sure and I am determined na mag-serve sa Philippine Army. Yes, I will still choose to be in the Army. Yes, ma'am. Tungkol kay that's my passion and that's my ambition. Ana siya malipay ka
mag-uol ka pero happy ang imong pagkuan. Malipayon gyapon kasi imong pag-serve. Bringing each day the most significant events they consider their treasure. The fact that I am here today in your studio is evident enough that God has protected me all these years. So kato nga kuan dako kami pasalamat ato nga wala mi nakadayon katuig nga katay nga murag anam sing yun. Dili pa gitugot sa Ginoo ang amo kan. Isa lang ko ka beses nga naka-appeal sa operation, pero katong operation gilikay gi ko sa Ginoo gikan sa mga kalaban dayon. Since that day, iyahagid kong ginaprotektahan. And then I thank Him every day that I wake up in the morning and I serve the people. And that's a gift from Him. These are our soldiers, pleading the utmost love and loyalty to the Philippine flag and to its people, and offer their lives so that you and I can be free. Kitang mga sundalo sa 4th Division, tigpanalibot sa Mindanao ug sulod. Muunang making-away sa tibuok kasing-kasing, ug mamuhing matinud-anon. Sulong mga kauban ngadto sa kadaugan, aron ipanalipod ang inahang nasod. Tama nagkuyog sa tanang mga butangang 4th Division, andam magigbato. Kami kawal ng 4th Division, taga-pagtanggol ng Mindanao at sulok. Nangungunang lalaban ng buong puso't tapang at nabubuhay ng tapat. Sulong mga kasama tungo sa tagumpay upang ipagtanggol ang inang bayan. Kahit sama-sama sa lahat ng bagay ang 4th Division ay handang lumaban. I know a God, all powerful, that made heaven and earth and all that is within. His power is undisputed, for I know there is none like Him, who became flesh to rescue you and I. If He was able to do all that is done, He's able to change your life by love. He has gone to prepare a place for us. It won't be long, and He will soon return. Yes, God can calm the troubled sea, turn the water into wine, give sight to the blind, and from death to rise again. Yes, God can transform your life today and give you a new beginning. There is none like Him. It's the way, the truth, the life. Now it's for you and for me to accept
gift of love that He gave us. Yes, God can calm the troubled seas, turn the water into wine, give sight to the blind, and from death to rise again. Yes, God can transform your life today and give you new beginning. There is none like Him. It's the way, the truth, the life. Now it's for you and for me to accept this gift of love. Yes, my God Many people had marched long for independence. Some have shed blood and died to attain it. Independence could be the only hope of the oppressed and mocked in rights, principles, and religion. The right of a man to worship God in his own view is guaranteed by the Bill of Rights under Article 3, Section 5 of the 1987 Constitution of the Philippines, which states that no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious tests shall be required for the exercise of civil or political rights. This means that in the Philippines, every citizen has the right for his own faith. If our Constitution has guaranteed the freedom of religion, how could we attain peace if we have been divided by our beliefs? How could we become one amidst this challenge? And how could our religion become the key of independence towards freedom and peace? Let us be united and not divided towards freedom and peace on independence, freedom of faith. Only here in Good Morning, Pastor. O karong panahon na sa ato ang Panimbaya sa Kabuntagon World, mao ang atong hisgutan ang independence and the ginatawag nato religious freedom an makauban nato karon akong agaw, of course. And ang atong honored guest si Pastor Edwin Culfan, ang Field Secretary for Evangelism sa Southern Asia Pacific Division, ang sa Seventh-day Adventist Church diri sa Southeast Asia. Pastor, good morning and welcome to Good morning, Panimbaya Pastor. sa We're so Kabuntagon. happy to have you here. Good We morning. felt privileged and honored. Good morning and happy Sabbath. Not Happy just Sabbath, to you, Pastor. but all our Kani viewers. taga-ato gini si Pastor pero nahimo ina-assign siya pag-retire niya sa president sa SPUC, gi-assign siya dito sa dako-dako na gid ang himong territory karon. And Pastor, we will be talking about religious freedom. And I mean, religion and faith. Unsa man sila, Pastor? Are they synonymous or Ang pusa ka integral aspect of religion is faith. Kay faith-based man gyud ang religion. Yes. It is called religion because sa biblical nga definition pa is the substance of things hoped for, evidence of things not seen. Now nobody have seen God, but people believe in Him. That's faith. True. But the meaning of faith, of course, transcends beyond our religious experience because it is integral part of our daily life, actually. Speaking of integral part, unsa man yung ginahimo sa pagtuo sa imong kaugalingon? What if wala kay pagtuo? Wala kay, I mean, for atheist or something? Actually, or, no, if atheism is faith. hypocritical ka na nga statement ug moingon ang tao nga wala ko'y pagtuo. Hypocritical na siya nga statement because there is nothing he does in this world that does not involve faith. For example, ug mosakay siya og eroplano,
Usaon niya pag-ascertain nga kana nga pilot mo dagid sa iyang destination. Right, destination. It can only be exercised by faith. By faith. Because he is not sure, but he is going into that airplane thinking maabot gyud siya sa destination. Faith man na siya. So he put all his trust to the pilot. Musod kag restaurant, mukaon ka. How sure are you nga kanang imong gikaon dili na poison para nimo? It's an exercise of faith. Mo invest ka sa imong kwarta, isulod ba nimo sa bangko or musuod ba kag business? It's an exercise of faith. So, moingon ko nga ang tao nga moingon nga wala koy faith, that's a hypocrite person. Because faith is integral into many aspects, not just the religious aspect of our life. Sakto gaw. And speaking of our country, our constitutional, our constitution provides us the religious freedom. Unsa may ikasulti ni man pastor nga mura bitaw in the Philippines we're so privileged to have this religious freedom. Actually, ang nag-una gyud ini ang United States of America. Kanang gibasa kaganina ni being First Amendment. Ang First Amendment sa Constitution sa United States nag-prohibit nga the government will never intervene in relation to the religious life of people. It's a guaranteed freedom, meaning no law shall be established against religion. Against religion. People should not be hindered in their exercise of faith. So, kana kay ang ratification sa Constitution sa states 1788 man. Ang gingalag First Amendment pagka December 1791, 3 years later. Kanang First Amendment, gina nila para nga nahimo ng pattern na pod sa ubang mga nasod, including the Philippines. Mo nang naa sa atong gingalag Bill of Rights. There are other freedoms, not just freedom of religion, such as the freedom of speech, the freedom to gather together, according to whatever motivates the group to gather together, even the freedom to express grievances against the ruling powers. Naa na siya, integral na siya sa independent nga country, sama sa atong nasod sa Pinas. And should the exercise of faith be distinct or separate from our daily and economic transactions, Pastor? As I have mentioned a while ago, murag, dili nimo siya ma-separate. Kay practically everything that you do, matuog ka ng gabhiuna, naghuna-huna magika nga makabangon ka pagkabuntag. Even in our economic transactions. Musuod ka ng hotel. Mo imagination mo ginimo nga safe ka while you are there. That's why I said it may not be spoken, but it is integral part of our daily experience. Because you ride a vehicle, you are thinking wala mahitabo nga disgrasya. Is an exercise of faith. And Pastor, unsa may ikasulti nimo sa atong freedom dito sa Pilipinas as a church? Seventh-day Adventist Church nga, we are, just recently, nakadaog sa kaso ang usa nato sa kaigsuunan po, no, nga he exercises faith sa iyang pag-eskwela, then di siya mo attend og klase, then actually it hindered him proceeding to becoming a medical doctor, pero nadaog sa kaso sa Supreme Court with the help of the tayo nato nga party list, then ni attorney Nila Bayon, then it actually nakadaog siya sa kaso karon. So unsa ikasulti ni mana Pastor about sa atong religious freedom dito sa Pilipinas nga wala gyud oppression or sama? I think it's kind of a gift. Providential tingali na siya, pero kinahanglan man gud po sa ruling power, what we call government, ang ruling power, gikinahanglan nila pag-recognize nga ang individual citizens have their own constitutional rights. The right to live free. And kana nga freedom na appeal diha ang religious freedom, as I have said. Apan walay tao nga maka-impose sa ana, wala po yung government nga maka-impose sa ana. Otherwise, og i-impose na sa government, parehaan ang ginganlan nila og government nga nag-adapt og state religion. Unya, anyone who differs from the state religion is subjected to either imprisonment or apprehension or being in jail. So, dili na siya religious freedom, religious restriction na which is foreign to existing democratic forms of government such as our country in the Philippines. So, ang pag-exercise sa freedom of religion dili po na pwede nga i-implementar nimo para sa tanan. Individual na siya nga pagbarog. Although, ang mga grupo nga dunay religious organization guarantee that they can exercise that freedom,
individual gihapon ang pagbarog. Kay posible manggod nga in one group na sila'y religious organization but they differ in their degree of conviction, religious conviction. So we really praise God no sa atong nasod no sa atong nasod sa Pilipinas that we have this freedom of religion nga maka-exercise sa atong faith nga walay kaba, walay mo dakop nato. Even just recently nakakita ka di ba sa news, President Duterte actually encourages the Muslims to go to Mecca, in fact at the cost of diverting the funds for Marawi, di ba? Grabe kalibre ang Pilipinas ba makaingon kay. We are very blessed, Gaw. We're very fortunate here in this country. Ikaw, you've been to different countries around the world. Sa Europe, Pastor, nanatay mga churches dito nga magsimba na gid og tago-tago. Well, ang usa sa nahitabo karon particularly sa Seventh-day Adventist Church, ang persecution of the church in Burundi. Burundi. Where 24 of our pastors, including our administrators for the church, were deliberately put in jail for reasons that if it will be deliberated in court, justifiable gyud nga dili sila ngayon presohon, but they were in jail because of religious persecution. Ginganlan sa atong president of systematic religious persecution. It's more like an orchestrated activity. So mga kapaglaom, no, we would like to praise God for this wonderful opportunity in this country to be able to praise God, to worship Him every Sabbath and every day that we want nga malibre kita, we can exercise our faith. Nagpasalamat kita nga naakid kini nga freedom. And mga kapaglaom, no, atong tanawon kung ahanapod si Awing karon ga suri-suri sa iyang Bible Bits. Bible Bits. Pagkatanawon, dinhi lamang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Saan tayo ngayon? Andito po kami sa Bacolod City, sa City of Smile! Yes! Nandito kami sa City of Smile. So, sasamahan mo ako ngayon. Papa. So, anong itatanong natin sa ating mga kababayan dito sa Bacolod? Siguro po yung tatay ni Joseph. Yung nagbigay sa kanya ng damit. Coat damit na iba-ibang kolor. Kulay. Sa Bible, mayroong nakakilala kay Joseph, pero sa kanyang ama, tingnan natin dito sa Bacolod City. So ready ka na? Ready na po! So let's go! Sino po yung tatay ni Joseph na nagbigay sa kanya ng coat na iba-ibang kulay? Sa Bible sa Bible. Pwede ilunggo yung tubag mo. Si Papa God. Hindi. Choices tayo. Noe. Dalawa lang, Noe at saka si Jacob. Si Jacob. Jacob. Okay! Jacob! Sige, okay, ikaw. Wala. So, choices tayo. Noe or Jacob? Noe. Ikaw? Noe. Dapat Jacob yung isagot mo. Ano yung sagot? Ang tamang sagot ay si Jacob! Jacob! Si Jacob. Okay lang. Sino po yung nagbigay sa kanya ng coat na yung jacket na iba-ibang kulay? Si Maria Hindi. May ama ni Joseph. Ama po, tatay. Tatay, yung ama. Sila yun. Wala ko kaano. Wala kayo diyan. Choices. Si Noe, si Jacob. Si Noe. So, ang tamang sagot, sino? Si Jacob! Jacob! Si Jacob. Okay lang. Choices. Si Noe, si Jacob, at saka si Isaac. Jacob. Ikaw, sir. Jacob, ikaw. Ikaw, Noe. Ang tamang sagot. Ang tamang sagot po ay Jacob! Jacob, Isaac. Sige, ikaw. Jacob. Ang tamang sagot. Jacob! Ikaw ang naka-answer. So, dili ka tagaan kay wala kang interview. Choices tayo. Noe. Isaac. Jacob. Hindi ko yan masagot. Hindi mo masagot. Guess lang. Si Jacob at saka si Noe. Saan? Noe. Okay. Dahil tama ang sabi ni Isa. Sino? Si Jacob. Si Jacob. Hindi mo na-answer pero si Jacob. Choices kami. Choices, 3.
Pili po, pipili po Pipili ka kayo. ng isa sa tatlo. Okay, go, Sai. Okay, si Noe, si Isaac, o si Jacob? Si Noah. Si Noe. Okay. Yo. Bawas. Si Noah, Ah. si Isaac, or si Jacob? Bawasan natin ng isa. Bawasan ng isa. Isa-isa. Bawasan Si isa. Noe o si Jacob? Jacob, ikaw. Jacob. Ang tamang sagot, sino? Si Jacob! Okay, Sai. So, ang hirap pala magtagalog. Oo nga, ay. Kita-kita nga po sa inyo. Maraming salamat sa iyong pagsama dito sa Bacolod. You're welcome po. So, may pasalamatan tayo. Daghang salamat sa The Black Music Ministry. And Ma'am Dina, thank you so much sa mga giveaways Thank you mong po. gihatag karon. And Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, thank you sa inyong suporta sa Bible Beats. So, hanggang sa muli. Pag may time kayo, papunta kayo ng Mindanao. Sige po, sige po. Mag-Bible Beats tayo doon. Okay. Kung ano, kung i-sponsoran nyo. Sasabihin natin sa producer natin si Sherin. Okay. So, mga kapaglaom, kini ang Bible Beats, nagasuroy sa kadalanan. Naghahatid ng katotohanan, Melissa Cueto. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World! Mga kapaglaong panahon na nasab sa atong pag-ampo din sa Panimbaya sa Kabuntagon World, mao kini ang segment nga Let's Pray Today. And makauban ka nato karon si Pastor Edwin Gulfan nga mo'y mood hatag sa pag-ampo. Ano natin mga prayer request karon. Una dire ang prayer request gikan kay G. Mosquito. Please kindly include me in your prayers. I'm currently experiencing moderate to severe pain due to folliculitis. Pain inside my nose radiating to the upper lip. Please pray for my fast healing and recovery. Nani siya sa Manila, Pastor. Naglantaw ni siya sa Toa. And please pray for Bella and Amber for their PEPT exam on Sunday. So this will be tomorrow, I think. Ang iyang exam sa PEPT. And of course, we will pray for our brothers and sisters who are suffering from religious oppression from other countries, and we would like to thank God for the religious freedom na experience natin today. And we have one friend sa Dumaguete, Matthew Bryce Galvey, Galvey for head operation. Head operation na iyang pag-aagian. So, shall we pray, Pastor? Okay. Our great God and our Heavenly Father, we come before you in prayer this Sabbath morning, grateful that we are able to bring on the air the request that some of your children have brought up, particularly under specific situations. First of all, we want to thank you that as a country, we here in the Philippines enjoy religious freedom. We are celebrating Independence Day this week. In fact, May 28 to June 12 is declared by our government as National Flag Day, which also symbolize our freedom to live freely in a country such as this country of ours, the Philippines. We are grateful to you that we exist together, even if we have different religious faith. But we are concerned that in some other parts of the world, there are people who are not enjoying religious freedom. Please intervene on their behalf. We pray for our brothers and sisters in Burundi who have experienced what our JA Conference President called religious persecution, which is a systematic one. We are praying also, Father, for your blessing upon our brothers and sisters, the Filipino overseas Filipino workers who are in other countries, who also live in countries where religious freedom is not what we experience here. They cannot gather themselves together for religious gathering because it's restricted in their country. But we pray that while they are experiencing that, their confidence, their faith, their trust in you will remain firm and established. We are praying, Father, today for them who are sick, they who are needing your healing touch. Matthew Bryce Galvey in Dumaguete, who will be operated in his brain
this day. Brother Mosquito, who is not feeling very well, he is requesting for a special prayer. May you restore him his health. There are others who will be facing national examinations, professional licensure examinations. Be with them and guide them so that they will finally land where they should be in the world of service by you allowing them to pass these examinations and become licensed professionals. We pray, Father, for your blessing upon the religious freedom that we enjoy in this country, that it may help us to do whatever we ought to do to help finish the work you have given your church. And that's the spreading of the gospel to the people of the world who needs the message of salvation. Thank you, Father, for hearing our prayers and for being good to us and for helping us to live as freely as we should be according to your will. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Salamat, Pastor, sa pagampo. And mga kapaglaom, padayon lang kamo pagpadala sa inyong mga prayer request o inyong mga praise reports kay din sa Let's Pray sa Hope Channel. Dili na ikaw magampo ng maginasara. Amen. I was carrying all my burdens with the strength to carry on. All my life was dark and cloudy days. I tried with all my power but failed myself. Then I felt his hands come to me. My Savior said, "Oh, here we're and heavy laden, come, I will give you rest. For my yoke is so much easy for your soul to carry on." Jesus is waiting for me. My child, it's time. My child, just come to me, rest in me, and find your strength. I won't give up on you. Come to me, my Savior said. Oh, here we're and heavy laden, come, I will give you rest. For my yoke is so much easy for your soul to carry on. Jesus is waiting for me. For love I carried the cross for you. Ooh, come to me, my Savior said. Oh, here we're and heavy laden, come, I will give you rest. For my yoke is so much easy for your soul to carry on. For my yoke is so much easy for your soul to carry on. Jesus is waiting for me. The views and opinions expressed in the program
are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na pud kita sa paghatag og tambag suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko ka overseas Filipino worker. Dako gid kaayo among kalipay panahon nga makadungog mi og mga balita gikan sa Pilipinas ug labi na kung imong makita ang pahiyom sa imong pamilya. Dako na kaayo na sa amo nga bili kay di gyud lalimbaya manarbaho sa gawa sa nasod. Kapoy ug bation gyud nimo ang tumang kamingaw. Taas kayang aron lang makasapi og adunay magasto sa panimalay. Apan makamahay lang usahay nga ang akong mga anak halos dili gyud kabalo magpasalamat ug mag-value sa paningkamot sa ilang inahan. Walay bili sa ila ang mga butang ug halos wala sila'y panahon sa ako. Sakit kaayo. Usahay isin zone lang ko sa Facebook. Apan kung adunay pangayoon, murag insigida dayon gusto madawat. Hahay, drama kayo ko no? Pero makahiubos baya. Unsa may akong angay buhaton. Ayun. No, mga kapaglaom, realidad sa isa ka OFW na amang yun diri si Pastor Delfred, no? Yes, ma'am. Oh, makarelate ka ni Pastor ang kamingaw. Oo, ma'am. No, ang katong paningkamot nag-sacrifice nimo nga layo. Nya inana ra di ay gyapon Sa ba? foreign country, trabaho ug maayo para sa panimalay. Correct ba? Nya balusan lang ka og inana. sin zone. Ba, isin zone lang Stilan. yun ka. So mga kapaglaw, makita ninyo no, full force yun me. Karon para paghatag og tambag unsaon yun naman kami ani. O pa magyuta ka OFW wing. Hapit na. Ba, hapit na. Si Pastor yun 15 kani. years. Bas you were 15 years overseas. Ba, overseas. Siya nag-missionary siya dito sa Africa pa, Pastor to. Africa, Korea, US. Ana. Ayun. So, sugdan na to, Pastor. Na makita na ako na sa mga ginikanan dito sa nag-missionary pa mi sa mga lain-laing dapit no nga atong mga higala ka overtime aron lang mahatag ang tanan. Nag-ingon si ang atong caller, ang atong sender, sorry. Wala gi value sa iyang anak ang kwarta ang gahatag. Siguro I cannot blame you as a parent. I'm also a parent. Nga atog yung ihatag tanan sa atong anak, no? Pero ang negative man gud nga effect ni ana mga kanabitawng they're acting the way they are acting, it's because they know that if they want something, ihatag dayon. Maybe we will try nga ato bitang ipatrabaho. No, they need to work for it. Kung napo pangayon nga dili dai ihatag aron ma-value nila ang mga butang nga naa kanila. In fact, ingon gani siya diri nga wala na niya na feel nga gi-value gani siya. Hadlok, no? Hadlok kaayo. Kay mura man gud pud siya nahitabo the presence NCE nahimo siyang present. NTS Tinood ba? So inana. UP, unsa man si Daryl Yup. Yes, gimingaw po to siya sa iyang pamilya, kakapoy, kahago. Ako. Yes, so sa atong letter sender, thank you so much sa pag-send sa imong letter. At least kani siya nga sitwasyon, madunggan ni sa atong mga viewers, especially katong mga anak, anay mga parents abroad, nga tagaan po din yung time ang inyong mga ginikanan, kay dili lalim ang ilang ginabuhat. So para sa atong letter sender, akong maingon, siguro kailangan siya mo spend og more time sa iyang mga anak. Kailangan siya mo uli diri for a certain time nga iyag yung kaubano na iyang mga anak, mag heart to heart talk sila kung unsa man gyud. No? Kana siguro nga connection. Vacation sa gyud. Skipan sa takawing ato sa akong bing. Tinuod yun na, Ma'am Angel, kung dili ka i-value sa imong effort, sakit na oy. Bisag asa nga aspeto, sakit na siya. Labi na kung imo ng anak. Mao. Unya, usually muna siya daghag problema sa usa ka pamilya kung ang ginikanan layo sa mga anak. Oo. Kung kulag parental guidance, yun na siya usually sa mga OFW. I'm not saying tanan na naanay nga problema, pero usually nakoy mga pipila nga nailhan nga pamilya nga layo ay lang ginikanan kubot ang anak nagkatibula outside. So mo agree pud ko sa giingon niyo kung pwede ayaw undangig pagtambag, kung pwede muuli ka or
kauban sa bana nimo or imong spouse, suryahan inyong anak kay murag kana ra man jud ang solusyon. Suryahan nimo ang I-sit puan down. nimo sila. Okay, para masabot pud nila unsa jud ang mga butang nga kailangan nila i-value aning sa inyong family. Oo, kay di man gyud siya material ra man gyud siya, no. Janster, actually kamo makarelate man kay PK man, pastor's kids man mo, di ba? Kay usay ang pastor kay wala man gyud na din ha. No, mura pag Far away OFW. from home. Oh, Jans. Few Actually, words. ang ako ang kontambag dili amot sa inahan kay sa akong agaw sa inahan man to. Ako si kayub day nga muuli gyud. Pero sa ako ang anak gyud ang taon kung kaluy in taon ang inyong mga ginikanan ang kana bitawng I have not been an OFW ever since, but I have gone out of the country for like a month gyud straight. Grabe ang kamingaw ba. Tingali i-value gyud palihog sa atong mga anak, pamilya, bana, asawa nga nabilin rin sa Pilipinas. Hangyo lang gyud. Nga bisan mo reply ka mo ta, mo hatag gyud kag panahon. You have to set time gyud sa imong kada adlaw to just to let your mother or your wife abroad or your husband abroad Feel. nga ma-feel nila nga givalue sila. Kaya although may nga ihar gyud kayo no, makita ra magyapon tani pero kana extra effort just to make them feel nga Correct. importante kay dili lalim ang ilang giagian sa gawas. Correct. I've met a lot of OFW nga sa akong mga biyahe and grabe yun ang hilak, ang luha, ang Mag-abot singot, na gyud. mag-abot yun. Sometimes sa atong balay lami kay itong kaon, yung sila dito ato sa mga kilid, Mao. dalag silupin, supot dito nagkaon. And Kay- dili na nila mapaistorya kay kanang murag sa ilaha is burden na kay nga istorya pa sa Yeah. ilaha, Oh, di ba? yeah. Okay, ang thinking is wala na, nanarbaho ka din ha. So life is good. Murag nana, no? Muna nga, I would like to appeal to our kids there, nga ang ilang mga parents na sa abroad, no? Nga i-value ninyo ang mga butang nga gihatag. Most especially, i-value ninyo ang ginikanan kay ay mga ginikanan dito sa Estonia sa nagmissionary may reklamo sa mga asawa nagpagawa silang pagbati nga mga anak dito nga Louis Vuitton unya humagamit ibang hatag ra sa amigo kay they know nga kung mangayo sila ihatag Hatag na sad. So lahi gyud siya. Ba? Wing, future OFW asa man kawi. Ako nasabtan no kay diha sa Harana, Sir Jans, di ba kita pag mubasa tag mga greetings sa Harana mga OFW, grabe gyud nila kamingaw, mga anak ilag yung i-greet niya. Usahay mo, mangaway pa usahay kay dili mag-greet ilang anak. O ayun pa ta dito. Nga nganong wala mo basa ilang greetings bitaw, pero ani ni siya. Sa gamay pa ang bata, di ba imo na siyang hagwa-agwaon. Mo na siya, istorya mo, ibalik ni mo. Inighatag ni mo, inon din ni mo yung mga anak nga, nak, inapod nga salamat na ko. Grabe, appreciate po, inapod na ko niya. Inapod yung thank you. Ibalik ni mo ba? Kaya para malipay po ko rin, kay mingaw ba kay diri. Na po ni mo yung mga anak. Kaya basin, ma-realize mo sana, uy, tama din nun, mama. Kaya basin, kaning magong bata, kaning mga labidang millennials karon ang una-una, kanang lahi ang gusto. Gusto gusto lingaw-lingaw, unsa ba? Malinga. Shopping, malingaw, shopping, Shopping. mga barkada, hugoy-hugoy. Imo mo inaw, nak, ang ako lagi yung kalipay na kapasalamat ka na ko, inapon nga thank you. Inapon ko nga, I love you, ma. Kalipay na ko, ana. Ana lang na siya. I-communicate siya. Communicate lang. Oh, no? So, sa amo ang letter sender ba, kanang while it is difficult yun, we appreciate you ka hero, biyagin mo, no? Kaya biyagin lalim. Nga mo ato sa gawas, I've stayed for a while sa gawas food, nung pagmaabot ng homesickness, pastilan. Di yun na siya mabayaran. Di ba, Pastor? Oh, so si Pastor karon atong paminawon. Unsa man yun, Pastor? Ang kini ba yang ang nahitabo gud sa ato dire kay mo man gingalan nga ang the biggest export sa Philippines ang human export. Yes. Muna nga nauso ng word nga OFW, overseas Filipino workers kay every nation in the world recognize nga grabing daghanag yung Pilipino nga manggawa sa nasod para manarabaho para nga makatabang sa pamilya nga nabilin. Pero ingon ini ang ako, although specific ning nangayo og council nako para nako mo general na lang kog tambag kay is a situation which is representative of many. So ingon ini ang ako, kita gud diri sa Pilipinas nag-develop tag culture which from the very beginning is a wrong culture. Tinood. Ang buta ko pasabot anang wrong culture nga ang concept sa mga Pinoy mubiya ang sakop sa pamilya aron manarabaho aron na ay magasto ang nabilin. Usbon na siya nga mentality. Wala ni biya ang sakop sa pamilya aron na ay magasto ang nabilin. Mangita manggaling kag kwarta sa gawas, ang usa sa inyong maayong plastaron.
Ang pagsabot gyud sa pamilya nga dili intaw ning ako didto pagpangita aron naamoy magasto. Mangita ko didto para nga makasustain mo diri atong kaugalingon diri. Meaning whatever is being given from ang kanang nadawat sa OFW, nagtrabaho ko didto. Ayaw naghutda aron nga imo lang magasto kay sa sunod bulan na ano poy ako nga ipada para magasto. Ang angayan unta nga himuon nga system nga unsay imong gi-earn diha makatabang sa sa pag-establish diri nga mo generate sa big among kaugalingong income. Mabansay nimo na meaning ko nga we have made a culture which is hard to change now but it can still be changed. Yes. I have talked to a lot of people kay ako mismo sa akong giingon sa akong 43 years in the ministry about 15 of these was Overseas. spent outside the country. Naagi na sa atoa. Kung atong pabation ang mga taong atong ulian, ang atong pamilya nga ni uli man ko gikan man ko sa abroad, ako gasto tanan. Picnic, which is lamisa, not, yes. lamisa ako tanan bisag asa ta nga it-ulyukan mo Kay adto OFW ako ni lagi kay daw. OFW ko. If we change that, ato silang pabation nga nag-earn mi dito para kamong nahibilin diri matabangan mo namo nga maka-establish pud mo og income generating Correct. mga projects. Meaning, Nindot na nga mentality, Pastor. punay akong giingon So, nga, para push mo makauli. na ang culture. But it can be done on a family council. I've Meaning, never seen that from that side. Wala ko ka. Nindot na nga mentality, Pastor. One of the things that should be considered as highlight ug muuli ang OFW. Ikaw inahan nga nagsulat karon. One of the highlights of your coming for vacation is family council. Ayon. Ang pagpakig-istorya sa imong pamilya nga ayaw intaw ninyo hunaa nga igor ako namo po aron makakaon mo diri. Correct. Namo po ko dito para naamoy magamit pod nga mo generate sa diri. So they will expect for your presence, not your money. Yes. They will expect correct na siya. The difference lang magud siya, Pastor, no, is just lahi lang ang location sa iyang iyang gitrabahoan. Kanin lang anak ra siya, but the fact remains nga nanginabuhi to siya para sa inyo, ha. Dili nga kay gisacrifice niya iyang self para lang gyud sa ilaha. Yeah, kay Diba? So, sayop yung man anak. ang concept nga hut doon taning ipadaan niya ron. Correct. Aron nga naa na pod siya ipada sunod bulan. May guna ang iyang ipadala ron napay mabilin mo generate pod. Correct. Yun, grabe na yun to, Baba. Salamat kay Pastor. O, ano mo sa atong letter sender, no, mo lagi siya. At the end of the day, sit down and di man siguro nga ikaw ra isa, talk to your husband para pod ma-enlighten na Amen. imuhang mga anak. And always, naman yun tayo technology na karon, no? Given naman, this generation is blessed. Talk to them, reach out to them. Bisag isinzone na i-message, uy, kay para mabasahan raman yun gyapon na nila. And never forget to pray. Yun. So I hope natagaan mo na kanamo og kalamdagan, and we pray for your safety and imuhang kaayuhan din ha sa laing nasod. O karon kay padayon ta, tanaw ta ani para maapis ang atong mga medyo bugat-bugat nga problema. Tanaw na to ni unsa na pod yatuan ni Aubrey sa Edge of Wonder. Blue, pristine waters, white, fine sand beaches, and a captivating, colorful sunset. All these beauties can be found in one island that's visited by thousands of tourists every single day. And these are just a few of the things that this beautiful island paradise has to offer. Join me as we take a glimpse of its natural treasures and learn from its wonderful story. This beautiful small island was once dubbed as the best island in the world by the International Travel and Leisure magazine. It was also included in several other lists of best islands because of its rich natural wonders. This is the marvelous Boracay Island. This island is under the municipality of Malay Aklan and is located at the northwest tip of Panay Island in Western Visayas, Philippines. It has been a famous destination since it was first opened for tourism in the 1970s.
aside from its long stretch of white beach that's attracting tourists from all over the world, it is also rich in marine beauty. It is a famous site for diving and snorkeling that showcase its many species of fish and colorful corals. People can also enjoy time with their friends and families through island hopping, parasailing, paragliding, and doing other fun activities. But over time, due to the never-ending crowd of visitors and unfortunate lack of environmental care, its beauty slowly deteriorated and environmental issues worsened. This led the government to shut it down for 6 months of rehabilitation. During those 6 months of silence and rest, the island gradually recovered. It experienced the rest and healing it needs, and it is now as beautiful as it was many years ago. Today, Boracay Island is once again open to people who seek to behold its beauty and enjoy its wonders. And everyone here is working hand in hand to preserve it not just for this generation, but for many generations to come. The hopeful story of Boracay's healing is a beautiful illustration of a hopeful reminder from the Bible for all of us. We are all like this island. Through the years of living our lives, we've been contaminated by the cruelty and imperfection of the world we live in. What was created by God to be as pure as white sand and as clear as water had been stained and troubled by sin. But we have hope. Because Jesus, through His grace, is calling us to come to Him, to rest in His presence and be cleansed. As it is written in the Bible, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land." Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. We are all stained and weakened by sin, but be comforted because there is hope. My friend, if you know you need to change for the better, Jesus is opening His arms for you to come to Him and be renewed. He's ready to help and heal you. This is Aubrey Bertudas saying, our divine Creator placed wisdom and precious lessons for you and me at the edge of wonders. Nagkatigom ang mga batanon sa pagtambong sa maong e-camp sugod ni adtong Mayo 26 hangtod Hunyo 1, 2019.
where love sent. Dako usab ang kalipay sa mga mitambong sa pagsaksi sa 53 ka mga batan-ong midawat kang Ginoong Hesukristo isip ilang personal nga manluluwas. Thank you, Aubrey. Pass it on, mga kapaglaon. Thank you so much sa atuwa nga mga report, no? And hopefully po, mananap tayo cluster ng mga activities sa ato Yes. camp. And karon time ta sa atuang greetings. Pasalamat. Unahon sa nato si Pastor Pastor. Gulpan sa iyahang greetings karon. Pastor, Akong unahon og greet ang akong beloved nga Yes. naaron sa gingalan natog Mary Heart in a Martha World kay nagprepare in taon siya para sa patlak karong udto. Dahil happy Sabat og sa pamilya. Pamilya. Greetings. M-E-R-R-Y dito yung Yes. And salamat Sir Janster and Pastor Ondi. Pastor Gulpan, thank you sa inyong pag-join nato karon. Ganahan mi kay murag ganahan kay relax. Bibo kay taron. Yes, and thank you so much, Jose, Victor, and Melody, AFP 4th ID, Pastor Delfred and family, Jun Palmisa and Josh Paharon, Spook Workers, tanan nga naa sa Panatang Makabayan nga nag-join. Thank you so much sa atong video. Yes, and gusto po na ako pasalamatan, Sir Jerry Sumagang, Ma'am Lalaine Sumagan, Sir Bert Pahermo, Dr. Fabelita Pahermo, as well as sa ilang anak Jason Pahermo diya sa Sikihor, as well as si Zosimo Hale. Good morning and happy Sabbath. And happy birthday, Ma'am Valenzuela and Shirley May Sahuga. Yes. And si Victor si Unya alas 3 sa hapon dito sa Cagayan de Oro Central Church. Yes. Mga kapaglaom, thank you so much no nga nakikuyog mo na mo karon nga episode og ako ning ibilin kaninyo mga kapaglaom. May we think of freedom not as the right to do as we please, but as the opportunity to do what is right. Atong ang kunon ang grasya himaya nga sa langit ka nato gigasa. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Ati Apple and Ma'am Jill Palomares, salamat sa among attire niyo. Kung mga tuburan na hatag dugang kadasig sa atong paglaom. Sa kupti ang paglaom, adunay kadaogan ug sigurado ang kaluwasan. Reggie of Shoma and Tristan Ares, salamat kayo sa inyong pagtabang sa mga Thursday or Wednesday. All in one earth, live in harmony. Buhing paglaom nga may tuburan sa tong kusog ug kadasig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Good luck to